Minta ja, ikam dibarii. Cari ja, ikam pacang mendapat. Katuk haja, maka lawang dibuka akan. Sabab samunyaan nang meminta, menerima. Wan samunyaan nang mencari, mendapat. Gasan samunyaan nang mengatuk, lawang dibuka akan. Kadada abah nang membari ular, mun anaknya minta iwak. Atau kala jengking mun minta hintalu. Ikam nang jahatkin, tahu membari inang baik kesan anak ikam. Maginyai abah di surga, inya membari ruhnya gasan urang nang meminta. Kupadahi ikam, jangan gair wan napa nang hendak dimakan. Atau napa nang hendak dipakai. Sabab hidup panting daripada makanan. Wan hidup lebih panting daripada pakaian. Itihi ja burung-burung gagak. Inya kada batanam, kada mangatam, kada baisi kindai atau gudang. Tapi Allah maha ragunya, ikam lebih baharaga daripada burung-burung itu. Kadada urang nang kawa, memanjangi umur karena gair. Mun ikam kada kawa memanjangi umur, kenapa maka gair lawan hal duniawi? Itihi kambang ini, wancaranya tumbuh. Inya kada memintal atau maayam. Raja Sulaiman nang sugih gen, bajunya kada sabungas kambang nang ini. Mun Allah, maharagu kambang nang hari ini ada, tapi isuk mati. Musti Allah pacang maharagu ikam jua. Ikam kurang baiman. Kuatakan pang iman kami. Mun ikam bujur-bujur baiman ke aku. Ikam kawa menyuruh. Pohon nang ini baalih ke laut, maka pohon itu menuruti ikam.